Sizwile sonke ngebanga maxhuwo nomonakalo obangwe ziwuruwuru zamhlapha nje. Kusithinta ngendlela ezahlukahlukeneko sonke lokhu. Ukudla kudamejekile netindishi lengathi kuphumile nje just amabhaketi nelibhavu lokugeza. Abangani nemindeni besele banganabuyo, banganamakhaya, banganakudla nentingo qangi zangamalanga. Zinkathi ezinjengalezi lapha kufuneka sibambane, sisize abaxhokako. Simhatsho siyakukhuthaza bona ufake isandla nanezembatho ongazihlokiko. Lesi isikhathi sokutshengisa isisa. Besicela kusita ukuthi nathi simane noma bebe ikhona into lena esinceda ngayo ukuthi sitokhona ukuthi nathi siphile kangcono. Bosomahwebo, malunga womphakathi, nani benhlangano zomusa, siyanihloka njenganje. Kungaba kukudla, ijinifomo, impahla yankhaya namkha okhunye nokhunye okusiza abongazimbi benkhukhula. Ungatshiya impahla ema-ofisini we-SABC Mpumalanga lapha kunelikwalakwala FM eMbombela ekukhona Andrew and Madiba Drive namkha i-ofisini le-SABC Hatfield Office 1090 Arcadia Street Infotech Building ePitori. Lesi isikhathi sokubambana njengomhatsho okhamba phambili. Siyabakhathalela abalaleli. #nasibumbeneko singenza umehluko omkhulu.